Na kwa timu ya mufira wa maguru ya Kaitheri FC ne hotete timu ya Kiaderi FC bawigire gwa kifugo ligini ya Kirinyaga Central irira thakiro kiharo-ini gia Kirogoya. Kuringana na athaki a Kaitheri mayukiti hotani ukurumirira gwikaga mehariria mahinda kwa mahinda. Athaki a timu ya Kiaderi FC marauga ati kuhurwo kwa bao ici niguo gutuma mongerere kio mathako-ini makiria hindi ya mehariria. Ona korwo game yuma ndito ntwajika kamua na mubira wote urenda mazoezi. Kama uko na mazoezi game itarudi kubali. Theri thaisi tuna game ithatu tuna point 9 na tucindite game ciothe nayo niyo kira aim itu. Game yuma njega although ni twacindo no ni tukuthi guturiini ketha game ici itigarite tutigacindo.